naga Don Bosco Media Network, Yuan Rakshapi ki KHUBOR NIAM kejela jang katayo balai jong panai Rymphang arjar arpusan. Kimat bakongsan hakani katayo kilong. In kentang Bishop yau Reverend Hadar Pernat lalu hakalai pau tarik ulber. Rakhi jubilee rupa kekenhun seng riuniam haying menipa lain kra. Lek kemen kaying Reverend Hadar Provincial Wanyang bat lesnong barok away. Bat iit ya ke Eucharistic dar arnestar maltanya. Bat mintangin pas ki KHUBOR bakam banya. Da kejingkemen ke bakrau uling do saat ke jalan yang bak Shalong Mus Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi ulapen bena pai-pa ah kejan miet kat santarik Rymphang ya kejingpen kentang Bishop Episcopal ordination ya Reverend Hadar Bernat lalu haka laipau tarik uleber arjar arpusan. Hakani kesengi bakrau bat bakentang in wan shimenta do Nuncio Archbishop Leo Gereli, Ambassador of Vatican in India. Archbishop Victor Lingdo ulai thuru bongut ki Archbishop bat ki Bishop na ki jela kadong lam mingi kari India kin poi hasilong ban shimenta hakani ke jingpen kentang Bishop ya Hadar Bernat lalu. Ula kentui ki pai reunget Catholic ban bo ik jingdwai bekerpang na kebenta Reverend Hadar Bernat lalu bat na kebenta ka laipau tarik ulber ke sengi ke bakrau bat bekentang na kebenta ke jalan yang ba Shalong. Haki Lingdo, haki father, ki sister, ki brother, ki patre, ki archdiocese Shalom beraway. Ringkat pada pi barok ki parabanget, ki long pa, ki long kemi, ki kon samla. Kini kalong kacing pentep bakam kungsan, kata kalong on sedon kacing penkentang Bishop Mai, ha kalai pau tarik ubenai March arajar arpusan. Ya Father Bernard lalu uban long auxiliary Bishop John Kashilong Archdiocese. Nama kata dekat cikar pa di pi barok kalong. Doi pelong kacing tuai berkerpang, insapha sepi, yang kacing tuai masuk penkrek, nak bentar kani kacing job, ia kani kasih krau, kacing penkentang Bishop, hangi po Calvary, Katedral Parish ni. Kawai pat kalong kacing kerpa di pigalong, dongin long kibat tuai, baki ai berok kilong kibat job, nak bentar keberam jubilee, keberam jubilee saya sesini. Ni semua yang play nak bentar kecil ai, yang ni Australia Bishop Rasajet Bernard lalu, ni tuai paket bok problem keku yang bad ke ai saya sini berkuai. Bad kini long kecing petet ipi berok, dong ini terlilang kuai, hak kecing tuai, kecing penkret, yang kini kasih bakrau, jom ke ai saya sini berkuai. Hak kini kasih bakrau. Nuncio Leopoldo Jeremy unomik mat upok hagari India bad akan Nepal ulsadon lang bad shipenta kani kacing laniam bakra bacami kumjuru ki wei ki be Archbishop at Bishop John ka North East India but ki wei ru jaka mamajan inwan shipenta lang hagani kasikhrau kacik perkentang Bishop Yauf Father Bernard lalu. Asalkan bodoh kiwai kiling Dr. Miam bawan nak kiwai ke diocese John North East India. Blame kerku ya kani kasih crowd jadi kublai. Kekenhun ki seng reuniam beper ki badon hasilong ki lapelong ya ke jingra ke kemen Silver Jubilee da kemas bakot balapin minta do uling do saat Archbishop Victor Lingdo haying meniba lain kra. Hakabalawan ban shimenta palat sans pangut ki dekot seng reuniam. Kekwaya ni kisam lalut kentai ki baterwaya la dia ban long sister na ke seng reuniam Visitation Sisters of Don Bosco VSDB ki larwai ngau thiang kum ki sur jeng ki angel beneng. Hakajing batai ka ktin ublay uling do saat Victor uloong bekijing tray jeng ki reuniam ki long ki borba na kebenta ka balang bat ikipat reunget kum shipara. Kiriuniam kila terai borba ki emlang salang bat kepertai ke sakhi ki mati jongki ha ke jing kentiu ya ke puli ke puthi ke kot ke kia ki kamle isnei ha ke jing hikai ya ke akor ke buram bat ha ke jing iet yo blay bat iki para beriu.
Reverend Brother Sunil Brito CFC President Gakenhon Niam Conference of Religious India CRI ula batay kini kelekmen Silver Jubilee pala botong bakan long kejingya lenti da kejing kermen Pilgrim of Hope na kebenta kidukot jangka. Ulo ongrup kini kejing rakhe Silver Jubilee kan penrehem ye kejing IT len lade jong ki Niam na kebenta ki kam jong ublay bat jong kabalang. Kaying kesem jong Reverend Padar Provincial Wanyang ubalasya penkentang lingdo dang shen haga kat pra tarik Rymphang kala pelong ya kejing seng sngongu na kabenta kejing gerku jong blay ubalathe paho da kejing iet ya kaying kesem barok kawai ya kini kejing seng la pelong hamadan chnong nong kanyang ha kabalas dang ya kejing le niam da kejing ya procession ya kamas bakhoy la penmenta da upadar provincial Wanyang rengkat u Reverend Padar Joby Matthew OFM CAP First Councillor Padar Brilliant OFM CAP Councillor Padar Vinesh OFM CAP Padar Jenis Wanyang Padar Telesfar Nonglang bat u Reverend Padar Resto Shela habala pendap ikjing le niam baro kini kaying kesem kalapen kam kijing ais ngobha ye kilingdo kiriu niam kisestar ki catechist bat ikiriu rang ba kabalang Catholic na kini kathan kibala don lang ha kini kesengi bakmen laot yu kek ban pendap shon ye kijing kemen ha kini kesengi le kemen kisamla ni kibalang shnong bat na jalan niam nongston kalapen bernya de kijing ruai bekijing shat gospel Reverend Padar Provincial Wanyang udi kun bahnyo jong ba puisting karbani bat kakong este Wanyang neki prangut chipara kentup laingut ki kentai bat sangut ki shenrang. Kisyong kisa ahanong kanyang kanong kendong hakathan nyong ston bat kabadang saadien bah habaro kilyang. Penban gani kashnong kalasay bat penibun kiso ki batyang kentup nadu ki player ki belalit banya shimenta haki klap baper jong kasor shilong bat cherithor jong kari India. Na kini kashnong lami ki officer, ki pulit, ki sipai, ki nurse, ki brodar, ki sister, bat laingut ki padar haduk menta. Kini kashnong kadontang ki runget kabalang Catholic ki bala kenjo syaka shispa tenom yin. Cái cái chính ấy cái kitab chung Hebrew ko ang ba cái chính cái bang isnyo bang himla bang isnyo tikana bang himla bang isnyo tikana lagi cái hinray nila bang tur syakmat warna dang himsno tikana
Henry ngitur syakma. U Francis asi bukui ke jinget ya u ke jinget uang ba ngan syakri ya u kenrat ya u syakri hakapor ba u kwa ban le jale thma u kwa ban long paunam long tau u sipai ba paunam u kwa ban long ban pen paunam ye pa i mei jongu ya kasno ka thau jongu Henry halanti u blei u klio ko Francis pikwa ban syakri ya no ya u kenrat lane ya u syakri tu Francis wong no ngakwa ban syakri ya u kenrat ban syakri u kenrat menta kamut hab lek phai no sha asisi berkhat pi lek phai no sha asisi ki briu ki lek kimi ki pa yu ki expect ki u ban long briu bakrau si pai bakrau henrei menta wan phai no sha asisi tip e ban ja yu tip henrei dan ka chingai bau blei ula jeti u ban trei ha ka priso wan jongo u lek phai no sha ka shnong asisi bat bot yu jisu kamaret suti kamtip bau jisu unsa yait haki lor halor kaduriau kamtip bau jisu unsa penkot ki bamadla kamtip bau jisu unsa penim yaki bayap kamtip bau jisu parang tu jingroi no Mary, did you know that your baby boy will walk on the water? Berkat kemaria kam tebik tu ki ei bro hari ka tin jong belai ko umno kemaria ka bu hapo dono jangka ka bu hapo dono jangka ka pusan hapo dono jangka kata ka jingai wala da kam teb anjai henrei kadon ka jingai ka bakrau ba kun jangka un salong unang penim wa Abraham kai ka jingai ju wa Abraham haban ino ya kayin ka sam jungi ya ka khandau ka khandau ka siap jungu i mei pa jungi parlok parajor jungi ki jingri jingtab jungu kamdai ka besuk subuh ngi onga ya pi kinong kanyang ya pi kinong malang dam ino akin kisam jung pi ka tharti jung pi ya ki kaspa ka pho jung pi lech ka jaka ka phimte trai kolong ka ba e yang iban ino khamtam le ya ka khandau ka siap kolong ka ba e bani henrei wa Abraham da ka jingai oblay ulay madukongo ya oblay manlay siya takari ba ublay wala kulari ya o uino nadong siya dong marabalay kajingko kajingit ha ublay uenok ni pulay ka jutang barim uenok ya uenok la shimno ya usya beneng bat mensim la shimno ya usya beneng balay kaktin ublay ko ang ba wenok ule ya kababha sudah na kata kada ublay usa shimno ya u shablay kajinget jungu kajingle ya ki kamba bha jungu jingle jungu ya kamon jungu ublay u shimno ya u shablay nani phai shaka jingkule bani kong menta kasngi u abel balay ba ublay priang ya kajing ai ya kajing kenya ya kajing tarwa jungu kan Henry priang ya kajing terwa jong u abel balai boleh uklam priang ya kajing terwa jingknya jong u kan Henry priang ya kajing terwa jong para jong u abel ka kitab suci Hebrew ko angkum ne ba da kajinget u abel ula letterwa ya kajingknya ba kham khrau ban ya ukai ban kajing terwa jong ukai dah ka jinget ula le terwa ya ka jing pinya nak terdau ublay updeng ya ka jing terwa ka jung ngadalah reflect ya kini ngala puson ya kini bangadang keren bentan kawan kene bangadang puhapor barang puson lomba kumne kadonot ka kamkrau ban ya kajing ai iwan anu ya mitrai iwan anu ya mit iwan anu ya mit hak mi jing
Namar kalay kalong kakuri jonga kasnam jonga jong kajutang batamay batpam jukon ya kaban penmina kabanta jungpi bana kabanta kipabon na kabanta kajing mapya kipom tole yakane bankan mau ya THUP Dia bakti berulang.
Thomas Parish Mairang kalau pelong ya ke procession Eucharistic ke besisin cisnem haga katnriu terik Rymphang arjar arpusan haga balang shnong maunai ke shnong ke baraki ke jingdap riu posnem jong ke jing sedang ke balang Catholic haga ni ke shnong ke bahe ke balang Catholic ke leroi haduk shispatli ki long yeng Catholic haduk ke ni ke sngi kipai riu nget ki lepen krek bahana ke bentar ke ni ke sngi procession bat jing rakhi jubilee Ladon ke jing duai tridom ke balai sngi bat ke jing ai ke sakramen baptisma bat jing penyesuk ha ke sngi satjan bat ke jing pediang communion beningkong ha ke sngi utrai. Ya ke riti le nya mas bekoi le pen menta do Reverend Padar Arnestar Marbanyang blingdok sendrop ubat mai jong ke ni ke parish ha ke bala senran lang do Reverend Padar Venki Frighting Kars Imyong Parish Priest. Lepen kraw ya kini kesngi da kejing pendon buramru ya keding pena rakhi jubilee arjar arpusan ha ke bagi kena riamli kilara riublei ha ke por sedang ya keriti jong kemas pekhot. Reverend Padar Arnes ula kren ngau tenat halor kejing maya ba kejing koridor jong ke Eucharist bat ula kentu bagi Kristan kide ban iet ya ke Eucharist. Ha ke por no sngi lepelong ya kejing yat procession Eucharist saudong ke shnong maunai ringkat kejing ruai bat jing tem ki besok mensim. Reverend Padar Frighting Parish Priest ula kren puson halor ke Eucharist ha ke por jing mani sakramen ha ke balua ai jing hikai halor ke jing sedang bat ke nongrim jong ke procession Eucharist bat kumnu ke balang ke te bat ke betha ikipat riunget ban buram ban nek niam bat pediang ya ke Eucharist ula wanra ru ik jing hikai na ka ain balang ke kot niam bat jing hikai jong ki nong syarai balang halor ke Eucharist Lepen wai no ekni kesngi de kejing penhap lama no ya kejing rakhi jubilee jong kabalang shnong maunai da uparish priest. Isyam yakane akashiti syaki Hebrew kelenong ke bakandai ke dekot ke bakatsau ke baong kumne katno lele ke senam jong ukris uba da mensim bom jukut ulaturwa halade
ubah klem tok bria ha ublai kan penkut par ya ka jingyatip lam jongi na ki kambayap ban mani ya ublai baim kung ujing kenya ujisu uterwa jalade halor kading pna uplais nam bat usyas yap ban ai ka jing pen im yanga yapi kum je haga gospel kat kum Markus kelenong ke bakat saw kat khot arku saw ke ong kum ni kane kalong kesnam jonga kesnam jong ke jutang ya ke ba en pen play na ke benta ki babon kane ke jingknya ke ba ujisu uterwa halor ke dingkna ni yai pen benta biang man la kesngi haba miterwa ya kane ke mas bakhoy kumta ke Eucharistic bakhoy kadai ke jing pen benta biang ya ke jingknya ke ba ujisu ula terwa halor ke dingkna Henry ngitip scam ya ke ka banginget. Bat matagas ngingi pen temai. Ni pen scam susu. Ba nginget pura. Ba ujisu udan sisa ha ke Eucharistic buku. Long play uba em bat uba sisa. Long Emmanuel yai psas bun yangi bangilong kita ki pilgrim ki ba klanbor bar ki ba em da kene ke jingba kamana om kemalabam kita taki departemen kilayap andai kum mengi kibar bar kibar nget hau kum ki apostol kum ki Kristen ki paningkong ki balaya lumlam kum ka kenhon ka banget ka kenhon ka belong ka bai hak jing ke dia kubu ka Eucharis kam dei dang ka bai laki nyot laki sakon hendrai ka dei ka spa jing ai kaba kerbang hatu kata-kata. Kadai ka sakramen kaba ai om tang ya ka jing ai. Henry utrai jong ka jing ai. Haka kat santrik Rymphang arjar arpusan kilong kami na umtro kila shiminta shitrem haka seminar besisngi balapelong da kasengkentai Catholic umsning sub district kabalalong haka balang shinong umtro kabaha papo umsning parish. Hakani ke seminar ke besisngi lawan ban ai jinghikai bat jing batai de Reverend Padar Edward Sten assistant parish priest ke umsning parish ubalakren ha ke bayadai bat kani ke snem jubilee pilgrims of hope usnem jong ke jing kermen kumno bengidei ban iet iwe bat burom markeliang kamtam halaying lasem kum ke jingi iet ha ke balang bat ha ke imlang salang Lapan kut ikani ke seminar besisngi jong ke sengkentai Catholic umsning sub district da ke mas bakut balapin mentado Reverend Padar Edward Sten. Keren jong Father Thomas Manjeli, mak kemudian ayu kita ki pilgrim lada pela kelas baru asita euro kampat kena ngekot mak te aman su ayu kitang ka posok jong kena ka balong sepang kadai kai ho ilaw simbun kai kai tang bahang ne kachau pun bah mo ki jemut kai kadai ka bakran Father Thomas Manjeli kemudian yu kane ka jing usnem jubilee banda ka benta jingi kadai kai mo kadai ka jing long prophet jingi nang ta ki prophet jong ka jing kermen nakwa ban keren kendiat sepang kane ba phi teng sampai speed formas ki prophet juga jigermen bun ki prophet hakane ka juk jingi menta ki de ki prophet ki ba pendu jigermen henry la khot la weringi balong ki prophet jong ka jigermen ba ki prophet jong ka jigermen hakaru kom ba pher ki benta ki ba mangi ya kendu haka jingim jongi te ujisu
udah prophet jong ke jingkerben wa jingkerben yang baro tenang ta ngipat hakane kajuk kejungi ke pemerintah ngi ai jingkerben hangno ngi ai jingkerben haki benta baper jong kejingim kejungi om dei tang higi ngasem wat hakai melang salang wat hakai yo kokot nang ta wat haka lese kalong briu kaban briu hakalong pur kalong kha kalong ying kalong sem ngila ban long ki prophet jong kejingkerben te namar kata kadau ngi shem na kajingim kejong jisuhi kaba yarap ingi banlong ki model jong kejingkerben ki model jong kejingkerben te banlong model jong kejingkerben ngidon kam kejing yarap kejong mensim ngidon kam kejing yarap kejong blay ngidon kam kejing yarap jong kesakramen ngidon kam kejing yarap jong kejing dewai ngidon kam kejing yarap jong ki angel jong ki rukoj bar khoi iban yesai na kabenta jengi te nomor kata kadau ba menta kesingi keren halor kane ka angno kane ka thiem ki pilgrim jong kejing kermen pi kilong kemiru pi dei ki atiar jong kejing kermen te haba ulok tu pi upai si pi udai banyo jingkermen haba ki khun tu pi ki pe si pi idai banyo jingkermen haba ki marjan apa ki pe si pi idai banyo jingkermen haba lese kito ki balasa kama ki pe si pi idai banyo ya kejingkermen to ngilong kita ki atiar jong kejingkermen to ngilong kita ki prophet jong kejingkermen haka jingim kejingi om dei taman tau usnem jubilee ulaban god no henry kejingkermen kadai ban teng kane kalong kum kejing sedang but kejing kote hadu balakut kejingim jungi te ngatharai kelabian menta kesingi insai kindu biang koe kepor menta ngin sedang no ya kamas bukhoi lesing ila menang kamas jong kejingkermen kala mangingin sesi bentaru je mentangin ai beri tipi kumashi minit ar minit sam minit bania kerbet kumakerbet ulai ula I bakadon ke triper hak beraden kadon kari action jomu adam jwa kari action jong ke im jwa namar bakila pen kene ko hukum kila ono kila kan komu ya kai ko boleh ulang kari action kedai ciki dalam tik kembali su doktor ngilesim dawai habau doktor ruang di kene dawai nda lada bam mo di ya kene dawai nda lada bam hari pangili kat pamon teta kadau kamet jungi kari the way beriu lesim dawai no doktor uang dah kila derbang sebut dong lewai mo, ji kata kami kalau syashwar hai kata kejengong jumlah doktor, bat kalau kamu tendala derbang tu log di kawan sini di utara ulok uan caman nanta kasim utara wai penbun nadin kan siapa lagi tu balik balik ke ni kumne. Hapo shisnem bala play ke Parish Bathamai hamauyong bala ainam ha kekerteng ke Maria Urosari Bakot. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Jelaniam ba Shalong ula kerku bat play ke Yingshong jong ki padar ha ke arpau terik Rymphang.
Hakani kesengi pli la don lang Reverend Padar Alfred Nongbri Parish Priest but Reverend Padar Edmund Carson Tew Assistant Parish Priest. Kinoilam jong kabalang Catholic na kini ke parish kirangba kilong kemi bekisamla kele don lang bansaki ke jingker ku ye kini ke ying shong ki Padar hakani kesengi. Hadin belakar ku bat pli kini ke ying ha ke jingkren Most Reverend Archbishop ula kentui ki pat riunget ban sngongo kerpang ya ublei belakar ku kerdo ye kabalang bat ikilong ying long sem baro jong kini ke parish. Lepen long ru ye kejing duai bekerpang na kebenta barok kinong lek bha ke bela kershan bor met bat bor pisa ban pen urlong ye kejing ang nuot ban don ke ying kesem ke babha na kebenta ki Padar ban syong bansa. Ki pai riunget ke balang Catholic ha kini ke parish ki lepen pau kejing kemen ba kejing sngongo yo Most Reverend Archbishop Victor Vicar General Reverend Padar Richard Majau bat ya barok ke bela don keti ban te ye kini ke ying syong ki Padar. Habala dep kejing le niam lebut sekejing ya di syalang shi ying shisam. Kabalang Catholic hakeleng ke perthai haka arpo arterik Rymphang ke leraki ken mau buram ye kesengi krau ke ket upetrus bekoj haka ba Jesu Kris ula seng batte ye kabalang bekoj salon sar jong u hang nia sela perthai. Hakini kesengi kinoyelam jong kabalang Catholic na du Vatican hadu ki Archbishop ki Bishop haki jelaniam rengkat ki pat riunget hasitulup ke perthai ki rakhe kemen ye kesengi buram ke ket upetrus bekot dak jing duai bekerpang haki ying meni haki jingelang haki jingeseng bat haman ki ying kisem Kristan Katolik. Haga KHUBOR ba Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ke jalan yang ba Shillong ula penmi menta kesengi ula kentu bat kerpat ikipat riunget Catholic ye ki Lingdo ki sestar ki brodar banduai kerpang na kebenta upop Francis ubadon menta ha kejing tiapang ha hospital kenang ba ublei un ai ha u ye kejing kot jing khia bapura bat ba un la banyalam ye kabalang da kemet kaphat kabakot kabakhia krat. Archbishop ula kentu banduai na kebenta upop Francis haki ying meni haki jinge seng bat haman kitliu ying Catholic bo unyo no kloi ke jingkot jingkhia bapura. Ula kentu jur ya barok ki parish bat ki ying riuniam banduai kerpang na kebenta upa bekoj bo unyo no ke jingkot jingkhia. Sngoba banduai kerpang haka mas bekoj jing duai haki ying kesem bat ki jinge seng duai haka leng ke jalan yang ba Shillong. Bat da kini ki KHUBOR ngila poi shika bekut janggani ke THUP KHUBOR. Ni ai ke jingkit bok kit ruang ye pi baro bat ba pindon ha ke jingkot jingkia pin chat pin klan. Ni kerbat ye pi balada don ki KHUBOR baja ha ki parish ni ki shnong jong pi ba pin pa na pentip shingi hau teu number badon ha ke screen jong pi kenang bengindang la ban pen mi man ke teu ki KHUBOR niam ke jela. Kublai shibun ublai un kur khu ye pi.